Hei, kenapa kau? Pusing aku, tak pusing. Kemarin aku habis ngirimin bapakku baju tak. Harganya 1 juta. Tapi biar dia nggak marah, ku bilang cuman 100.000 tak. Tadi pagi dia SMS. Katanya bajunya laku 250.000. Dia minta kirimin lagi tak 1 lusin. Aduh, mati awak tak. Mampus kau, mampus. Mengapa orang-orang top selalu membawa pistol? Karena kalau membawa keris disangkain dukun.
Numpang kita. Uki. Ya Pak, kiri saya Pak. Gatot semua tuh, gatot. Ya, kiri, Pak. Gatot turun. Kiri, gatot. Tamrin. Kiri, Pak. Iya. Lagi sampai kita terminal. Habis. Pak, kenapa kau belum turun? Nama saya belum dipanggil, Pak. Nama kau siapa? Jai, Pak. Kau bilang Jai. Iya. Kau Kiri, Pak. Kau turun. Kenapa kodok lompat-lompat menyeberangin rel? Karena kata kodok kalau muter jauh.